Dobar dan, drage moje, dragi moji. Danas ćemo naučiti kako da izmenimo čas, kako da dodamo domaći na koji će učenici odgovoriti. Hajmo prvo da izmenimo neki čas. Otići ćemo u našu učionicu i u classwork, odnosno mesto na kome se nalaze svi naši časovi i poželit ću da izmenim naš prvi čas. Kako to radim? Kliknem na naš prvi čas, vidim 3 tačkice, kliknem na njih, otvara mi se padajući meni u kome imam opciju Edit izmeni, da obrišem taj čas, da kopiram link ili da postavim čas na vidljivije, odnosno više mesto. Ja ću sada editovati moj čas, odnosno izmeniti ga. Zaboravila sam, na primjer, da dodam neke dodatne informacije i sada ću ih dodati. Ako želim da izbrišem neki materijal, onda ću kliknuti na dugmence ovo X i materijal će nestati. Sve izmene moramo da sačuvamo klikom na dugme Save. Naš prvi čas je promenjen i time smo naučili kako da izmenimo čas. Hajmo sada na drugu temu. Kako da dodamo domaći na koji će učenici odgovoriti, a koji će nam biti na jednom mestu, u jednoj fascikli. Kreirat ćemo, na primjer, domaći rad. Zadaćemo domaći zadatak 2, zato što sam već zadala jedan domaći, opisat ću taj domaći zadatak i postaviti dodatni materijal, na primjer neki zadatak iz matematike koji učenici trebaju da reše. Moram da ga uploadujem. Da li je zadatak namenjen svim učenicima ili samo nekim učenicima? Ako ne želim da Banatski Brestovac, na primjer jedan učenik Banatski Brestovac ovde ne prima ovaj domaći zadatak, ne primi, u stvari ja ću ga izbrisati. Ako želim da svi primaju, onda ću čekirati ovu opciju svi učenici. Neka sada prime ovaj domaći zadatak svi učenici. Da li će se rangirati ovde u poeni, koliko poena donosi ovaj zadatak, vidjet ćemo u opciji Points. Sada nećemo rangirati zadatak. Da li postoji neki datum određeni kada učenici trebaju, do koga učenici trebaju da predaju ovaj zadatak? Da, postoji, recimo reći ćemo u petak trebaju, u određeno vreme, pa recimo do 11 sati prepodne. Eto. Znači, učenici će sada biti obavešteni da trebaju da domaći urade do petka u 11 sati. Iz koje oblasti je ovaj zadatak? Iz oblasti, na primjer, broj 1. Zadatak je sačuvan i klikom na dugme, plavo dugme, odnosno dugme u boji u desnom gornjem uglu, ja ću poslati ovaj zadatak svim svojim učenicima i oni su primili putem e-maila taj zadatak. Ovaj zadatak, zato što sam označila da je u oblasti broj 1, evo ga, domaći zadatak je sačuvan u oblasti broj 1. Kada učenici odgovaraju, kako se to vidi? Pa to se vidi ovako. Ja sam zadala jedan zadatak, na primjer. Kada učenici prime ovaj zadatak, vi ćete pogledati njihovo učešće i šta su uradili i koliko su uradili. Javit će vam se ime zadatka, koliko ih je povratnu informaciju dalo, koliko broj učenika je poslato i koliko je ocenjeno. Kao što vidimo, ovde se pojavljuje Lazar Petković, Luka Živković, svi ovi učenici koji imaju attachmente, oni su se prijavili i poslali su nam domaći. Ovi učenici nisu poslali domaći još uvek.
vidimo prijavljene učenike, ali koji nemaju nikakav attachment koji je trebao da bude urađeni domaći zadatak. Klikom na ovu ikonicu, na ovaj šrafić ili maticu, možemo da kopiramo sve ono što je ocenjeno u Google dokumentu. Kako to izgleda? Sada ćemo kliknuti i videti. Aha, evo ga, predmet matematika, škola Olga Petrov, otvorena učionica i domaći zadatak. Ja sam ustavila naravno i datum da bi mi bilo pregledno. Odnosno jednog učenika sam ocenila, evo ovde, automatski kada ocenite učenike i kada im budete davali broj znači sve je sačuvano na jednom mestu. Ovaj fajl kao i svaki fajl možemo da šerujemo i da ga obrađujemo na način kao i da ga skinemo, da ga sačuvamo. Dakle, to je jedan od načina na koji se može sortirati domaći zadatak i sačuvati domaći zadatak svakog od učenika. Klikom na dugme instrukcija otvara se ekran na kome možemo da vidimo koji je to domaći zadatak. Klikom na Student Work vidimo učenički rad, odnosno šta su učenici uradili. Sada da pogledamo kako se organizuje test, čiji će rezultati biti sačuvani na jednom mestu. Rezultati svih učenika. Otići ćemo u Classwork, zatim ćemo da kreiramo na dugmetu Create opciju Quiz. Test, na primjer, geografija. Otvaramo blanko kviz koji nam je ponuđen, pošto smo odabrali tu opciju, i pogledamo ovde. Kliknemo na blanko kviz, samo da se otvorim, izmenimo. Kažemo da je to, izmenimo i kažemo da je to test geografija. Možemo da dodamo i datum, na primjer. I popuniti uputstvo, kratko uputstvo za test. Šta se radi sada? Dobijemo jednu formu u kojoj ćemo da pitanje 1, napisat ćemo pitanje 1, možemo i da dodamo sliku, možemo i da vas ne bunim sada, da kažemo da želimo da kviz bude u obliku više ponuđenih odgovora. U opciji 1 pišemo odgovor 1, u opciji 2 pišemo odgovor 2, u opciji 3 odgovor 3. Na primjer, da dodamo novi odgovor. Postoji mogućnost da se doda i tačan odgovor i da se doda pitanje, odnosno bodovi. Dodali smo bodove i to nam je prvo pitanje. Kako ćemo dodati drugo pitanje? Pa klikom na ovo plus dodali smo još jednu formu, je li tako? I sada ovdje imamo pitanje broj 2, pa kao što smo rekli imamo ovdje kako to sve izgleda? Kažem answer key, odgovor tačan je 3 i donosi, na primjer, 3 poena. I kliknem završeno je i ovo pitanje. Kako to sve izgleda na kraju? Ja sam uradila već jedan test kao primer da se vidi kako to izgleda. Da vidite kako je dobro i automatski se opet dobija odgovor i taj odgovor se čuva na imenu učenika kao i u posebnom folderu. Sada ćemo kliknuti na Tatjanu Dimitrijević, na učenika,
Evo zašto. Znači, poslati su i domaći zadatak i domaći zadatak. Ovaj učenik je upućen u zadatak, nije ih uradio, ali je uradio test iz geografije. Test iz geografije, email adresa, ako želim da rešavam test, onda pitanja koje izgledaju ovako. Hajde sada ćemo da rešimo, na primjer, taj test. Ovaj test ima 5 pitanja i svako pitanje donosi, tako sam odredila, 1 poen. Ovo je odgovor 1, ovo je odgovor 2, ovo je odgovor 3 i tako dalje. To vam je jasno. Umesto ovih ovde odgovora napravila sam konkretan test iz geografije u kome sam unela konkretna pitanja i konkretne odgovore. Sada ću da upišem adresu moju zato što želim da rešim ovaj test. Naslovnice ću, ne želim baš da bude 100 poena, želim da bude manje poena da bi se videla razlika. I bilo ko rešava ovaj test, on mora da klikne dugme Submit da pošalje taj test. I taj test je poslat. Kao učenik mogu da pogledam moj broj bodova, odnosno rešenja testa. Znači, prvi mi je tačan, drugi nije, a evo ga ovde, ovaj tačni odgovor koji sam označila kao nastavnik, treći je tačan, pogrešno pitanje, a evo ga korektni odgovor, pogrešni odgovor i korektni odgovor. Ja želim da vidim sada šta su moji učenici uradili. Šta je ko od mojih učenika uradio? Na primjer, otići ću do Natalije Samardžić da vidim šta je ona od domaćih zadataka uradila. Uradila je današnji domaći zadatak, pošto je to bio prvi na ovaj način formiran domaći zadatak i mogu da pogledam detalje tog domaćeg zadatka. Evo ga, domaći, njen, ocenu koju će dobiti, jel? I mogu da ostavim komentar. I da joj pošaljem. Vidim da je Dženan postavio domaći, koji ću kasnije da pregledam. Ocenjujem ga i pišem komentar na njegov komentar. To je privatni komentar koji se ne vidi na streamu. Ako želim da dam povratnu informaciju, napisat ću komentar i zahvaliti mu se, dobro. Tako da mi možemo, ovo je privatna konverzacija, ja tu mogu da napišem primedbe, šta da ispravi u tom radu, šta je dobro, šta je odlično, šta treba da se popravi. Znači, postoji mogućnost privatne konverzacije sa učenikom.